Dobrodošli u naš The Voice. Ovo su naši mentori. Indira. Dječak. Prva natjecateljica je Ksenija Katić. Der sehr viele, standing in my heart, reaching the fever that is bringing me at the dark. See how I live with every piece of you. Go ahead and tell me out in your ocean bree. Čini se da se Indira okrenula. Indira, što ti kažeš na ovo prelijepo pjevanje? Ostala sam bez riječi. Ksenin mentor Indira. I naši mentori se okreću, a naša sljedeća natjecateljica je Paola Margita Plazibat. I naši mentori su se okrenuli. Indira, što imaš za reći? Ja sam ostala bez teksta opet. Dečak? Ovo je nešto najljepše što sam ikad čuo. I Paola Margita Plazibat treba izabrati sada svog mentora. Hoće li to biti Indira ili dečak? Ja biram neću od Indiru, nego dečaka. Dečak je pa... Naša devojsa, do sljedećeg puta!